The spokesperson for the banned militant outfit, the HNLC, Sadon Kebla, stated on Monday that the trilateral peace discussions would persist if the Meghalaya government opts to drop all charges against the group's leaders and accede to the request for a general amnesty for their members. Bla emphasized the outfit's insistence on a political resolution to their grievances by remarking that the government holds the initiative. This followed the response of the HNLC to the state and central governments, wherein on 31st December 2023, the outfit had written to the governments on their withdrawal from the tripartite peace talks. We consider the decision to pull out baka HNLC kalau pull out dari peace talk, peace process, ke ushabi dan sarkar. Kemudian hakaseng, ushabi dan sarkar nama apa? Nah kalau hakaseng kita meeting kita lah bun kita ngilai syong hal itu lah jalan arsnam kita bun kita meeting kita ngilai kedua lah South League meeting. Ka insistence yang hakaseng yang dikejingnya ban ketin yang hakaseng kalau ban withdraw kikis baru kenang bak peace process kerja cekmat. Nah kalau yang korban pat kau ban should withdraw directly keep power yang kata kejingnya kejuki. Kejingnya ban withdraw itu cases te halor kita ki gede ki jawab ya ita hi ba ki nong yalang mana kama juga Chelsea ki pat wan yu kujar ban ki pat ikendu bat ki beliau sarkar ban ya keren ya ban betul ni kam sekma. Nah ini ketika kom petmo nomor ba la banong bag Chelsea nadu bala form kiseng no bulan no isi nadu ki form kidan ka kila ki waring group ki bayre thma persyat ka sarkar India ni sarkar jilla pat ha bubun ki jingdawa ki tementala la ka sarkar ka pek ya gane daga from a legal perspective la ka sarkar ki bo sarkar ki pek ya gane ka tek tak la ka ai bamla on withdraw cases tengah try ka peace process kanunia nak kenai ka hari kita ni kebentak senjang ke bahasa Chelsea ke Lashim nadu bahasa kadang mana address political issues, political demands. Tapi kalau tu dangkam ya ke political perspective, umdai banyak dari legal perspective. Te nganong kajing feel pisto ngahap semua sarkar, nama kaya dari legal perspective. Hari hakatma kemudian no banshu ya kerana hanya katma ada kampoi resolution katma ini jingale jongi arkan hur mamla ka don kambe ka political solution not a legal solution telada ya ibang bari banyak bida katkum kaan jongri India dan katkum ka IPC CRPC dan ki anti terrorist laws ki ba don ka umur banong ni ki kerana so kalau kawala ki artin wong bakat bikin wan ni yang malakmat banwan ya kerana Yusuf no orang yang ngerti nomor ladang ya beda kata legal perspective. Proses kerana temporary arrangement baru perlu ni peace process. Kami ni waiving ya baru ki criminal charges kepada sarkar itu. Kadang jadi fair kasi proses kami pakai ke amnesty. Sih proses kalau mungkin yawan ya rong yani ya kerana ya khana ya kata kamu. Kami ada permanent solution ya kata apprehension yang minum yang mereka Chelsea lagi tentang temporary arrangement balak banyak keren cua. Tapi biasa untuk si posisi kelayawan lah ya keren kita kapang banong banyak keren dengan amnesty ban withdraw cases ban waive no criminal charges baru kam kelompok kita ya dengan apa. During a press briefing on the 8th of January 2024, the HNYF President Sadon Kebla voiced discontent with the Meghalaya government's reaction to the HNLC's withdrawal from peace negotiations. Bla specifically criticized the government's handling of the militant group's request for amnesty in all pending cases. Solution, political solution ke bala ban pernah berdatang ke MNF. Dan ia kerana kita siap pun di sekolah kau ini ditambah berkat MNF. Tapi yang kata kalau kita long pending lo, naga long pending, UNDFB long pending. Te lain aku bisa kita bala kelihatan lama no, mata tak perlu ni. Kita yang kanongan kum ka Alpha, kum ka NSCN, bat kita itu temu maki temu lada muyo kanongan tak ni apa ikut kum tak sispai. Larang ini perkhat dikatakan justice, injustice, kabala aja, satu, tegamut kampoi sunu tu peace process. More injustice will be created in future.
Pidara pi expect more injustice. Dang expect isu ban dang bun ki jingsha kidnap dang bun ki jingsha ki kam terorisme ki kam teroris ki dara pi expect bagi kita kan dang juru kita ni haya kita jung jung IPS. Babun ki kes ki padon ni kita ki bomblas kes. Ki tang kita ki kes bodon kita na semua kesabar dari perkat nama ba nakalian ka home ministry limba mishra ki ongba. None of the crime of the HLC are heinous. Haba kan representative of the home ministry none of the crime of the HLC are heinous in nature. Kamut kalanti bulu bulu kadang dia kadang dia bendon. Kadang dia bendon. Nama rumah kumpul suami ni por bengi ya bun ki license sausen tu ngatai lah kamlong heinous ka crime ni yang jiwa bani HLC. Ya kita tengah boleh withdraw tu boleh nak withdraw kita kes insyaallah bisa declare juga HLC as a legal organization marja katur kajuba bangi yakran por badan lang misra kajuba ko basyai golong ba i na ayat syo peace process yakman kan sayap hi kata gajeng ba long kata makahan ba kan yap hi ru alo solo kamla on don kan natural death ya kan ka himbai hi tu ada kim kendang menta balaya itu proses yo kendang hati lu ngintip te kata ka banong mulweng ya kata ka jing syaban ya ka Chelsea te kamur kata ka general di manga banado ngkong ni ya kan te ba ya ka kata kan poi sunu